Yebo. Kunje phela sikaphili isikhathi ungaphi umzukulu wethu. Umzukulu uyalale namuhla nje ngeke litshone. Kudala lokhu umzukulu alale uyalahla umzukulu efikile egoli kaTontjani wena. Namuhla ekapheli phela ngo-12 phakathi kwamabili. Uyabona phakathi kwamamilana. Kudala uthe umalayitha uthe kudala kade samakhompyutha egoli ngale kudala kodwa akangafiki la eThembisa kwenzakala. Bekezela Khehla uyabuya. Uzoze ngihambe phela mina umzukulu engafika. Hayi makancane. Kodwa buya phela uma ufuna ukumbulala lapha ngedwa ufika ngife ngedwa. Abuya ngizokuncedisa msho ukhona obuyigreen abukaphela ngithi. Hayi buya ngithi uyathenga kathesi kubona buya man hey. Hayi yes. Ndoda. Ale phela ngicela ukufonela umalume wami lapha yazi ukuthi uhlala khona lapho manje angazi ukuthi kunga. Okay. Awudala ngasigcina ukusebenzisa lento le. Hayi angena. Hello malume. Ya sengifile khona phe Thembisa lapho uhlala khona. Ngidlula lapho kulabantu abathengisa khona inkukhu lana ngadlula lapho kule mbheda khona ngadlula kule moto emile lapha la ithwala impahla ngazi ukuthi lapha engikhona mbe isikolo noma kuthiwa ikitchen kuthiwa impumelelo Mzukulu abantu bahlala bephumelela kanti uthi sempumelelo wena. Kitchen. Ucabangele kasisi. Katsho lapha eduze lapha umzukulu wakho lo. Jana ama-wardrobe manenge. Ngapi? Alright. Nanyana omunye unkazana lapha niyadlula ukuthi ngimbone na ngimbuze malume bamba khonapho malume ngiyabuya. Hello. Hayi, phela imali la. Imali kanjani kathi uwena umuntu? Hayi usebotshiwe mtshana. Ukuthi sebemdobheni labafana. Hello mtshana, hello. Hayi mtshana akasekho phone. Hayi kanjani? Angisamuzwa. Uthe kuphi? Uthe impumelelo angazi lapho ukuthi akunekhishi. Phela ukuthi isibelo ke sichithe isikhathi lapha kwenza phela. Mtshana, hayi asiyehlise la. Usayehlisa njani mtshana umzukulu? Uzafona. Uyafuna njani ukuthi simkhangele khona endleleni? Kodwa nkosiyami. Mtshana, hayi akekho mtshana. Asambe wena. Akekho mtshana. Masiphethelele ke lokhu. Nalokho usuqedile. Hayi wena umtshana wami ngabe angiphuzi la uzafona. Asambe ke siyofuna umtshana. Asambe. Sawona kazana. Sawubona. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila. Yazi khona lapha ngiyazi ngidinga umalume wami. Uthe uhlala khona beThembisa. Uthe kusematheni. Kodwa khona eceleni kwakhona kulapha abantu abathengisa ama-wardrobe. Ngapha kulesiphaza lapho uhlala khona. Ngabe wazi sisi? Bhuti angikho sure but ngiyacabanga ikhona indawo la kudayiswa khona ama-wardrobe laphana and ngoba nami ngiyalapha ngicabanga ukuthi kungaba yikho. Angikho sure ziningi indawo ezidayisa ama-wardrobe. Kodwa-ke mekuyukuthi ayisikho laphana kunankinga sofike simfonele Okay, awuthi ngitshele lapho efonini. Alright baba. Malume. Sekugcwele omunye umkazana lapha. Malume, hello.
Asamtoni malume isamuze fonini asambe khona Kodwa inamba zakhe zazi. yanyaza Hayi ngoba sale sesihamba ke senzama lapha sezama lapha ukufonela ngifonyanga ifike angabe ubhuti yena ubuyaphi nje ngoba futhi malume yazi ngibuye ekhaya khona letholotho yazi ngikhona ngifika namhlanje Oh ubuye ekhaya bhuti awushiye maskiza hayi kodwa sethemba ukuthi umalume uzomthola ezilongu unama-phone number phela yazi ngani indawo vele ngilahlekile mangilana hayi ezilongu usethembisa bhuti wami ayikho